Shosho guys, welcome back to Speaker Now. I'm still your boy Teda DJ. So today ngifuna senze album review album entsha ephumile from uLwandle Nkulu hambisana noMahu. So benze ialbum bayenza ndawonye iphume under Inkabi Record lapha record label le edume ngokuthi eRapid Zulu. Yeah, eRapid Zulu asisho njalo. So inengoma ezu15 isihloko ibizwa isithembu lapha. So isihloko sakhona is interesting because baziwa njengesithembu samthandeni because umthandeni wenze ingoma eyodwa noLwa iParis waphinde wenza neGucci ke so badecide ukuhlangana ndawonye ke benza le album ke and umthandeni okhona ufeature A1 ehamba ngoshuna sewulisi lapha ngoba ibiza ulisi ke ihamba ngalesiqi samthandeni and isound eningi nje kule album le ilo maskandi lo soft lo maskandi la abantu abawosisi lo maskandi vele abawubiza ukuthi maskandi wasewulisi but zikhona ingoma ezimbalwa lapha lezinesiqi sithe ukuhluka ikhona enye ingoma enengane zomasha nesasiqi samaskandi lo akudalo so nje ingoma inengoma album inengoma ezu15 mhlambe mangamention ezimbali engizwile I think is outstanding khona ifeature enofeza actually ufeza ukhona kuma features awu2 engoma and eyoqala ke distance bekade iphume last week so biphume izisingili abantu abaningi bayithokozelile ikhona enye iphinde yaba kule album injabulo zimnandi ingoma ezinofeza I think izoba popular because zile sound vele le ushundo wasewulisi okuwona uthandwa abantu but ikhona ingoma engithande kakhulu ene message ithanda uba deep lapha ivele lapha I think moke waba nomuntu mhlawumbe umthanda wakulahlekile lapha ongasafiki nasemaphupheni akho mhlawumbe izokuthinta lana ngizula deep nje lapha uMahu lapha uphakame kakhulu ke zikhona ezinye ingoma la uMahu uphakame khona kakhulu ezinye uphakame khona uLwa khona enye ingoma lapha abayenzela amajida lapha lamajida lawa abizwa ngamabhinqa lezengezo lezana lezo brain note lapha ezo omega lapha I think leyo kaya amajongo la azoyithokozela ikhona enye ingoma nje ibizwa ngengezo lapha ayinzima inamandla kakhulu I think ku interesting nje ukubona abantu abawosisi maskandi benzela amajida ingoma because usually amajida maskandi wona enzela osisi so ngiyaqala ukuyibona leyo because amaningi amafamily anama album amaskandi so lena ke izoba popular because enziwa abantu abangenzi nomaskandi abawu2 so Inkabi Record ibone i-opportunity ya establish market lapha because abantu balapha Inkabi Record abalali lapha uBig Zulu uphethe abantu abayazi into abayenzayo lapha zikhona insizwa lapha efano nalomjito wesebenza noNotha lapha unzima kakhulu so I think imarket bayistadishile ngoba iyaphuma album before maskandi bayikhiphe kaSiyandulu so manje sebekhipha ekalwa I think bayibonile imali ukuthi lile ngakuphi kulonyanga ngoba umaskandi nakuma charts everywhere nje udominate this year so I think i-timing yabo be right kakhulu sikhona ezinye ingoma ezimnandi like khona futhi enye ingoma enzile insizwa ibizwa ngeGucci neParis I think i-influence kaMthandeni ke leyo because ingoma zaMthandeni ziwu2 so bathathe lezo ngoma bahlanganisa ziwu2 bakhipha ingoma ebizwa ngeGucci neParis nayo lo ngoma oyilalela nayo yenzele insizwa lapha so enye ingoma nabantu abaningi abazothokozela bese kuba khona le ngoma enengane zoma ihawu lapha ine message interesting lapha because ikhuluma ngale ndaba lezokuwina lezi ukuthengela umuntu utshwala then uzohamba nayo lapha so ba defender leyo nto kolwa ngazi ukuthi umntwana bayi defender because abo ayikho into yamali emhlabeni kusho uSiyandulu kuleyo ngoma leyo so ingoma nje interesting ikhona nenye feature nomjito waseLesotho angimazi ukuthi ubani ke sound different ke leyo kube khona enye elo maskandi lo phinde uba ngathi ugospel khona lo maskandi wenziwe lo sisibonakele kakhulu ibizwa ngithi Momo leyo ine sound unique nayo ngithandile but there is one song ebizwa izinto zedlozi lapha I think abantu abaningi bazobathinta lapha ngoba abantu abaningi bahlezi behamba inyanga lapha befe betshela ukuthi abalungisa izinto kuthiwa uthi ulungisa lokhu kuthiwa lungisa lokhu so leya ngoma le ikhala ngosi no izinto zedlozi zabiza lapha so uzothatha izinto zedlozi ngoba akasebenzi lapha so i-message yakhona i-deep ne-story sakhona I think abantu bengarelate kusona because the more uhamba uthi ufuna ukulungisa izinto the more utshela ukuthi ufuna uthenga inkomo uthenge and lapho uthi imali ayikho ke so ingoma isho njalo akusho mina ikhona nenye ingoma iphephela eNosiyanduli imnandi naye ingalobolile khona nalabantu abakepitilela abantu abangafuna uhlala emakubo lapha so leyo ngoma leyo umuntu uyabuza ukuthi uzoyapi after i-break up since ayihambe ekhaya engalobolile usabe ukuthi uzohleka kwamakhelwane because ubade hlanga nomuntu ekepitile manje umjolo uphelile ke kunzima mokepitile because makuphela umjolo kuphela ne-accommodation kumele ubuyele ekhaya so nje leyo ngoma leyo enye ngoma interesting ikhona ethi uManqoba naye I think biphume yana I think iphume after lo ising but bengengayizwa maybe bengizokuma stories somewhere leyo ngoma enye nayo emnandi nje so
I think i-album ihlangene kakhulu and ngi-impressed nge-production yakhona because inkabi record ayiyona record label yamaskandi, so abekho that deep mhlawumbe kudlaleni izinto zamaskandi. Umaskandi wabo bengayilindele ukuthi mhlawumbe ngayinto ehlangene, so I know I think bayibambile bathe uku-improve from le ade bekhiphe before le kaSiyantula. I think sebayebamba lento yamaskandi and bazame ukuthi bethathe i-sound from abantu aba-different because sikhona ezinye iy'ngoma nje uzwa ukuthi no I think le hayi beshawa abantu bamaskandi ngempela-ke le, ngoba ukhona lo maskandi uwona-ke lo trendayo lo wase-Woolies, but bese uba khona umaskandi lo wangempela-ke lo deep, so ukhona kule album. So I think i-album nje izophefuma kakhulu kuma-charts and ama-visualizer abawakhiphile laphana, so zonke iy'ngoma ey'phumile kule album ziwu-15 ezinanga. Singathi ama-music video but ama-visualizer, so zonke iy'ngoma zinama-visuals laphana. Hopefully mhlawumbe azoba khona ama-video lawa official, but I think abe record iphekile laphana. And uma awunzima lo mntwana because ukhona kwingoma ze-3 step e-trender right now, ukhona kwingoma zamapiano and manje usene-album yamaskandi ephelele. I think omunye umuntu ngempela ukhuphuke kakhulu, so laphana eMtuba bane-striker sangempela laphana, nolwa laphana eHluhluwe bamile laphana. I think amalobolo kwintombi zaseHluhluwe amolelela leya ngoma kalwala abakhuluma khona ngengezo laphana. I think amalobolo anyukulele kwisigodi sangakubo, so le album si-enjoy leso speaker now. I think mina ngayirayisa ngayinikeza uthina ngifuna ubadlela umona into abihlangene, so ngizovala lapha ivideo yami sekhona ku-Facebook ethi Speaker Nawe, sikhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, sibe khona ku-TikTok Speaker Nawe Show. We out.